mukoro ubwo kushabira abeegi b'ekibina kya mushanju ayishomero erya St Kagwa Day and Boarding Primary School eriri kushangwa omu municipality ya Bushenyi omu district niyemwe. Muturebe mwegereki mwirebe kungabi mumanye impamvu muzakugira ki ukikiriza ito cyitwa washabira n'emigisha wire ko washabira kubora hake twena musa kwemereze mukono gire ku mukama bakwateho azanye ubumeno ngira cyo mukama gireki akwateho abeegi aba shuwa abuko baturana bahika inyuma hata baza kuhika kandi abazire bija babahika abazire babo babahereza support babahira fees abeegi sababashomesa kandi abanyedini babashabira nyina amasiko ngo abeegi ko bene bashoma nato kuba bashabira tari kubase kurema ruhanga providential day known for the providence of God cannot be falsified. Abana abantu bazakushika. Celestine Twino mugisha kandi ari mukuru w'ishomereri nashobora kugira ngo ekirungi cyona umuntu ashemerire kukikorera kandi aha ntahirire ari kusima abeegi abaherize emyaka yenyuma. Tokubura nushengo mukarasi mwe bana mwe bakakweta bright. Ningo ihire myenda bakakweta magezi. Ninga bwenje. Ati nwamba bakweta kabiri ibindi bizine bitakwagamba tuija kuno ngo abana babagwire ata abana ko bakwika baba bamwena ata bakeza ko bajya muhira mbasa abana babagwire mwena mu nkwase twe nabana nabitu mutera abana bo mu ngaro. Reverend Father Didon Shekanimanya kandi ry'umuhandiki o Ministry by'obwegese kandi bira ry'umujenyi mukuru ubwo nashobora kugira ngo tariho bintu byabushango nahabwe cy'abazire bine kwekora mu murimo okurebeka ngo bateka abana baba hamutindo nabo nkabo. Abazire government ne koreje kureba ngo ya taho bona bashomi, which is good and it has helped very many people. Konka ekiragiro nikigamba ngo abazire banyakundire bayekora mu murumo na tureke kuba 20 abo kuba na icyo kiragiro kiro abo kuba inyoni supervising amashomero mingi. Recently I went to a school which has no toilet for the staff. Shekanimanya hona nayongera ashobora kugira ngo ishomero erya St Kagwa Day and Boarding Primary School neryo mutindo ombe kwatirine n'abashomesa barungi ebyo bwegese hamwe n'ebyombeko birungi. Chairman yayagambira ubuteka kandi ninyenda kubahamiza ngo it is it is a growing school. Enrollment mwaje urire kandi ishomero standard mwachur academic nigegambira ekinde cyo kwenda koreka ngo it's a growing school. Staff kuma yemera n'amashomero macega primary usanga the staff ngage no mache mnongo norebe stable mujwireje murireje no murebe kati no munyira iki choreka ngo it's a growing school aboko be are growing na bar mu labor turnover. You are growing infrastructure. Koko rebe kizimbe cy'abantu mbambuza mubishifada turengo muza kutandika university nguniyeje ya St Kagwa. Richard Byaruhanga kandi meya ahabwa Bushenyi shaka municipality nayo reko kushemerwa kwa man munonga ahabwa umutindo ogwishomererho. Yera kusima chairman wa management nakachiko kawo abwemerimo mirungi yone mu rukora ahawo kuba mu transformingere ishomereri ukurigaho ryarigere history yaryo ni ndumanya hate no kwigaho ryakayiro korangana. Amakoraga gashakwa Olivia na Sasra ahabwa Sky TV agenshonga.